Hiche videoa hi mihingte lungsunga kipe thutah lupen ho aumin hi video Navet dinghin ninunga satan gal bolding to ugonle akichep kichaina tahlang dinga hi Antichrist Sahem Melchihna Bible Gaothua America gam panlah chungchang ho nazil do dinga hi Navet masanga taw dingin kahinte me vanoi pumpia thutah hi alhun na dingin the thango hite pakayin na mapuihan phthei na buhen Antichrist Hiche tu cheng hi kum sang tampi mi lungdon na le mi het nom chu a hi Hiche mi lamdang pa hi phat na nunga gaw thu kiseina a alai ta hung pang dinga hi chule Sahem Melchihna hin bol do ding mi ho kelasa dinga hi Hiche dia bola kon tha thil bol the hi ipi a hi lungsu to a selovin Hiche videoa hi Antichrist chu koi ham ipi ham ti chu Bible a jang ke ivet ding o hi ngayo hite Antichrist hi koi ham ti thuhil tampi ahung so do tai ahin Hiche videoa hi ngaidan le thulam leng ho hiloding Bible a ko na bo Antichrist thanei na koi ahi he do ko ding o hi thupun lekhabu thu dolga sei ta di lo hen Bible in hitin sei Jesus Christa thupun do pathenin asote het sa dinga api thilung so wa ding ho hichil hagaw tu sei do ho sima za a akisun cheng se ni na chu anun no ma hi phat anei je hin thupun lekhabu hi Jesus Christa a ko na hi ti hichi Bible changa kon hin imudo theon hi asima athu nga ya akisun jui hodinga phathei channa aphongdo an hi Antichrist chungchang hi giga na thu ahin abana Christa ngai lulungsit thu po jong hi venbit le hu hinga ium theina dingova hichi thutah hethim dingin aide sauve thupun bung som lili sunga hin vantil thum tu po me hichu pathenin vanoi ahil chana achaina pen hitai vantil thum na chun adiin Antichrist ya jong ki ko Sahem le Melchihna thua gi salna anei na hi chizovin vantil thum na chun anunga zuin hata ina same koi hile Sahem chule alim chu hova Melchihna kila hozo si chun pathin lungha na leng pi chu chu adon te ding a hi ati Antichrist Sahem hova Melchihna kila hozo si chunga thutan na sangpen ding gotup sa hitai na het ding khat chu thupon lekhabu hi vet sa na lim symbol dim set jeng hi hichi vet sa na ho het theina diwa Bible hi amalema ikile sa nga ye ahila Bible dungzuya Sahem chun ipi avet sa ahitadem Sahem alina chu leise na lengam alina ahi Bible in kicheta in Gaothua Sahem kitihin leise lengam avet sa ahi ti na saye khaile sopite gigingote Sahem Melchihna hin nei sa ding Sahem lamdang ahilo le lengam lamdang chu tupon bung som la thumahin kicheta in na saye Kayman tuy khanglena kon Sahem hungding do chu kamuna hi lusagi le ki soma na ye aki som chunga chun la lukhu soma ume chole aluchang ho a pathen te tom namin aume tu hin tu phon bung som le thuma Sahem chu anaveu hite chole ahina som achina chaya kiseina ho anaveu hite Antichrist hanai na ihet do masangun pathenin Antichrist hina di ta igin chatle lo na divin ami hina chom ho chu ei sei pi uve ama hina som ho chu ihin vet dingu tolhanin na lungthema hichi thanei na hi koi ahi demti anagel panin videoa akisei do masanga history simlai ho chun koi ahi na het mei thayo hitai akhat na Antichrist tu tui khangle na pat hung ki pan do hi tui khangle na pat hung ding do Sahem khat ahung ki pat do kamui Bible dungzuya tui khanglen hin mi tampi chen la avet sa hi nangma namu tui tamta chu mi te ho le mi pi chule pautin pautang ho hi ve hije achu Sahem thanei na chu mi him tamta chenagama ko na hung ki pando ding hi ani na Antichrist alal dona athunei na le avai hom na hi dragon in api hi chule dragon chun atahat le alal dona chule athunei na chungnung ama chu apita na hi Sahem atahat na avai hom na akhopi le atomun jeng jong chu dragon in api hi dragon hi ipi hiya koi hiya ham Bible dragon hin Satan avet sa ahi ti heve ahin dragon chu koi kiseina chat ahi chang ni na achun kichain chen saye wana Melchihna kidang ta chom khara kelange Vevin dragon sanlin ta alu sagi aki som chole alu ho alal khu sagi ki khu aume dragon chu naunei ding kon menu anga chun
asul hating acha valhum dingin adingin hi ama nun chapa khar hingtai ama chun namtin vai pizo si chunga thi teng gola vai apu dinga hi Hiche thu hi Jesu Christa pin chungchang a hi in satanin nausen ping thading agut na chu a hi nausen that dinga satanin koi thanei na anaman cha Rome chu a hi chu phat laya Rome governor Heranin Jesu ape na chun thading anugong in hi hiti chun thuphondung zuin Roman Antichrist Sahem thanei na alalto na chule akhopi api a hi Vanoi khang tu sema hitabang akitopi chatkhat aume ti chu a he jong na umei theyu a hetai thumna Antichrist su vanoya thane hung hido tai vanoi pumpin Sahem chu kidang asabe na zui tawe ama chu phungtin pautin namtin chunga thunei na ki pia hetai Antichrist in vanoi homa thanei na le thu zo thena anaye ti ki che tani mutawe lina Antichrist su pathente tom na adim hi alua chun pathente tom na min aume chule ama chu kam akipi in pathente tom na thu anasata ta asaye chuta chun pathente tom na in akam akatan hi pathin min achen na chule wana cheng hozo se atai tom tan hi Bible in pathente tom hi lamni na saye chon set ngai dam theina chule mihim khan in pathin ka hi tia ase hi chite ni hi pathente tom na hi Sahem thane na hi achunga ki sei te ni ahin themo changi koi organization kiseina ahitadem I hold do ding koncha ahitai ngana Antichrist in Gaothua phatsim hla som li le hlani vai apo e ama chu hla som li le hlani sunga vai pudin tha thunei na petawe Gaothua hi tingle nikhat chu kumhana kisima hi hichi kisim dol chu number som lali chang som thum lali chole Ezekiel bungli chang ko mamu thei hi keima nang ma dinga nikhat chu kumkhana ka simpi nahi Hiche asu Antichrist hin lasom li le hlani sung hichu ni kho sang khat le jani le som gup sung vai apu ding hi hichu agoma kum sang khat le jani le som gup sung tina hi kidang ta in Antichrist in kum sang khat le jani le som gup sung vai apu ding hi Daniel le tuphon le khabua vel sa ge sen akisayin hi gupna Antichrist hi thela kisat lema damdo kin hi chizau chun keiman kamui alula a khat chu thihela kisat le hi ahin thihela kisat chu akile do kitai Bible in Hiche Sahem thaneina thihela kisat chu hungdam do kit dingin asayin hi Antichrist nga ipiti anugui lunamti in he do ngal deu hi sagina Antichrist chu be abu na hove Sahem chu hota ve Hiche Sahem tabang ko ko hema ma to kisat thei dinga ati ben hi Hiche Sahem thanei na hi namdang ho to te ka dingin aza chong the jinge ti akichi aji chu ama hi mi ho na hobu hi Hiche chu Antichrist hi sa khole sarkar thanei na nei kop khat hiding ti na hi gate na Antichrist in pathin mi ti asugan thei na hi chule meeting ho to kisat ding le zo dinga thahat ki pia hi Antichrist khutna pathin mi te the sanso na adim se ne azole pathin le ami mihingte taitoma do chu mu theya hungkila ading hitai kona Antichrist lam kai lubo in mihim apangi hichi hi mihim number a hi tuphonin Antichrist thanai na chu mihimin anei a hi ati hichu Daniel bung sige na in aki neu thanai na asayin hichu Antichrist ki sei na Gaothua ma hi hichi aki achun mihim mit tabang aumin chule taitom na thu na sata ta seido na kamjang aume Hiche Sahem thanei na chu mihim khat alam kai le athalhengin apangi koi ahi ihin phondo dio hetai somna Antichrist in numbers gup som gup lugup anei Hiche ahin het na chi na kilange lungtim theman Hiche Sahem number chu simhan aji chu hichu mihim number ahi chule Hiche number chu gup som gup lugup hi hivahin hoita in vervin zugup som gum lugup hi Sahem Melchihna hepoi mihim number zo hi Hiche number lamdanga ko na hi Antichrist thanei na alam kai he do dingo hi ahi le Antichrist su ko hitam achunga ahi na somwa ko na hi abang kha chun na he do diu hitai vanoi mihim khang thu sema ivet le ahi na som ki sei ho akitopi chat organization khat bo me Antichrist hi koi madang ahi poi pop thanei na Roman Catholic hobung le sarkar gam kipum khat na chu hi Hichi ahi na som ho ta chun iti ke to chat ti hin vet ding hi ama wang hi vai het che diu chu hi le
Catholic hobung sunga Christian phata ta kita ta mi tampi aume ama het chan chan athei top suapang aume Bible Antichrist sungchanga ki hilcha na hi Catholic hobunga mi pi ho a hi poi ama wang achi dan aki vai hom na di lo pathen do na a chungchang zo a hi bove avelin pathenin hichia ki hilcha na gin ta hi eki hoidam na diule phat thei na ding a hi zoi Photchetna som Bible ki sei ho to po vai hom na aki to chat thei na hi ching thei ta in veleo hen wa noya thanei vai hom aki to pi thei ding dang lo hi ahin amas pena het diu chu Roman Catholic hobung le sarkar ki pum khatna Antichrist a hi ti hi thutah be hi poi tu like Christian hobung tamzo hi chi thu hi hin ta sana hin hi hanga hong ke pando ngana hi ta be asai din Protestant Reformation lam kai zo sin hi chi thutah hi an hil hangun hi Martin Luther Reformation lam kai het thei ta le Lutheran hobung hin phut to pa thu se hi ga ngai to te pop vai hom na hi Antichrist ta be mong to na hi ti he chen sa le ta san ka hi ve anati John Calvin theologian le reformer min thangta injong hi chi thua hin Martin Luther to se pomin hi tin sai Roman Pontiff Antichrist tia ka ko hi mi abang khanin sit hall gun set le demding hall jingdan in ege lui achom lam ta in second Thessalonica bung ni a sol cha pol to say ale do na izat ki bol jong le papasi kalwala akitopi ding dang umlo hi ti Baptist pastor min thangta Charles Spurgeon to say min thangta le theologian min thang pen khanin hi ti da phum to Antichrist do na ataw ding hi Christian jo simo po na hi michingin Antichrist koi a hi thudo na bol ponte Rome hobung le England hobunga pop vai hom na hi a hi lowa le vanoi le se chunga Antichrist ti ding da umlo hi Protestant kiti thu cheng hung kon da na thu cheng hum hi chu protest a hi Reformation ana chu Roman Catholic hobung chawal na le thu hilam vai do na a ki protest ki do dal chu hi wang sit ta into lai Protestant hobung tam zo in abula ana do dalo chu a hei mil ta ve hichi Bible thu di Antichrist chung chang khel hang hi tu lai mi za da the kam chang hi tai a hi wangin itabang ha san tam jong le thu di hang sam dinga ki kipe do hi tai hep tha anom lo na ding le Jesu hungwa na dinga ki go sa de ma no ding ka dai sa ui tua hi Antichrist Photchetna som ho ivet diwa hi tai Photchetna khatna papacy hi mi tampi chen na la a hung kon do hi Bible Gaothua dung zuya Antichrist nei na tuipi la a hung kon do hi ati hi chi tuipi chun mihim tampi chitin namtin pautin bautang ho avet sa hi ti chu ni zel ta we hi chi chu papacy to akitu chani na hi aji chu chi phat laya vanoi civilization mun pi pen Europe gam thumlama kon hung kon do hi Photchetna ni na papacy alal to na athanei na le athunei na Roman pi hi khang tu simi veteng le milim hona lai Roman alal to na athanei na chule akhopi mun pi jing jong papel Rome kiti Catholic Church State anapi hi alengam mun pi jong Roma pat Constantinople ki chon jing hi papacy chu Europe thumlam gam kaya athanei pending in atung do ta ve hi history in hitinei sei pi ve Rome hobung hin Rome vanoi lengam mun ahin le jing ta na hi adi ta chu Rome lengam banjom chu Rome hobung thanei na chu hi tai leng tia chule Pontifex Maximus tia ki ko pop chu Caesar ba na vai homong hi tai kichin ta in ahin na ni na ba jong hi Roman Catholic hobung to ki to chan hi ki ne Photchetna thumna papacy hi vanoi homa thanei hi Roman Catholic Church hi tu hin vanoi thu zo theina ane ye ti hi koi man nil ponte vanoi gam tha jo sin pop jana pedin ahon honin ek kai jing ve khanglai lungle tu khangin jong athanei na le athunun zo na ane ye ti he ki che Catholic ki ti vanoi hup so ti na hi Photchet thumna jong akitu chat kit ni hi Photchet alina papacy in leise na pathin ka hi ati chule chon sit ngei dam na tha jong ane ye na ki se ye Israel ta ma bungun Bible in pathin tei tom na ki ti hi mihim khanin pathin ka hi atia chule chon sit ngei dam thei na tha anaya ki sei chu a hi Photchet ali na to jong akitu chat ki ni sobite khaye ki gingun Catholic catechism kon kela do thu ki dang ta ho na veu te thimpu chun chon sit angai dam ta ba thayam a hi lo le chon sit su be a hi a phon do mai mai ham Christa ina pe thane ina a chu thimpu in ta be in chon sit na ngai dam ta ta e Roman Catholic te chon sit phon do chi pi dan hi mihim sim thu pathin hu hina to bon kal na a ki sim a lhem hi
pathin bovin chonset angai dam thei hi papacy in chonset angai dam thei ti jing se Halloween pop hi pathin to ke bang hi ti ata sanun hi 1903 kuma pop Leo the 13 in hitian na sayi ahi wangin Roman pontiff hobung sunga jil kung chung nung pen hi pathina ke pi lo na banga lungthim zo si gi gop khom na chu hobung le Roman pontiff nuya ki pi thing na le athua nun ding ngai hi ati pop Leo mama tu se lamdang ta khat ga ve ki nu te ke ho pop ho hin leise na hat chunung pathin mun ka tu hi ati so pite thu ki sei do ho hi pathin tei tom na jeng hi Photchetna nga na papacy hin kum sang khat la jani le som gup ki tu chat vai an ho me them Gaothua ni khat hi kum khat kiseina hi ti in he taw ve Antichrist chun som li le thani sung vai apoi ti Gaothua chun ki sei hi chu kum sang khat la jani le som gup ti na hi chu hinam ga ve hiti edi jangale som thum la gate kumin papal romin Europe gama thanei na lingset ahin nei pan hi chuwa Emperor Justinian in pop thanei na le vai hom na api hi anil kalding lo be hi tai hichia pan a chu pop in Europe gam ho chunga thanei ta a vai ahin hom pan hi tai dark ages sung si sin vai a homin hagaw lam le het na lama mi pi muthimin an sa hi edi sang khala sagele som ko liget kumin pop vai hom na thihilin akisat lemtan France te general Barthir ki tipa in pop chu gal hingin anakai na hi hichun Europe ma pop vai hom kichaina ahin so do tai edi jangale somthum leget le edi sang khala sagele som ko leget sung chu kumiza gm kum sang khala jani le som gup ke to chat gau thu guil hin na ke to chat chu hi hichi jong hi papacy Antichrist a hi ti Photchetna ke to chat hi ke tai Photchetna gup na papacy thi helin akisat lemin tun ahung dam do pantai papacy chu kum sang khat le sagele som ko le get kum chun anakisat lemin hi Napoleon general pa Barthirin pop gal hinga akai hin pop la samna avet sa in kum sang khat le jani le som gup sung avai hom ki chaina ahung hlung tai hijing jong la Bible in hichi thi hela kisat lem chu ni khat le hung dam do ke ding hi ti na sei tu din muna pop vanuya thanei ji hat ji thunei ji hi imusu ke yun hi tabi asai din ecumenical movement hin Christian ta san jo se go khom so ding Protestant ta san hung kon do na su mang ding atu ba hi hichi bishop tom ni pa ma kitipa tel evangelist min thangta kinep kop lenin ecumenical assembly avanuya holam kai homaya aholim sa na hi veleo hen protest so akichei ta hi le ibiti Protestant hobung chu om na laye kitina lighting hamati so pete ho Protestant ta san su bai na ding le rom to ki pum khat kit na ding movement hi achi le jinge hewa chun pop jeng in jong videoa hitina saye mi pila amil ham khat in hitina na sei kha he pathinin tlingsela tongmol so lovin thil kidang anabol pat kamu khapoi hechi ki pum khat na thil kidang jong hi ato mol so ding a hi hiwana mu bangun ki pum khat na dinga pop min nge na abol hi kenet koblen le Protestant lam kai tamta ho chuna pomta ven hi ama dinga tau pi ji he pove ahin ibol theyu chu Christa ta sa ki pum khat na dinga ange na le alungel hi nupi na neiding hi ita san nawa ki pum khat dinga hung ki khom hi ve hallelujah vanoi ho khat na na dinga no hi Vatican api pen hi chule Protestant hon apom pan taw ven hi chuti jong le sopete ho duha ala hi un ta san hi un Bible hi chi ki pum khat na hin ki lep thak na lien ta hin so ding Sahem Melchihna hin thuding hi ati ki pum khat ki ti hi thil pha ahin thutah to hle ding wang he poi rom to ki pum khat ding ki ti hi America phutdohna na za pha lo hel diwa hi America nampi hi sa khulam zalen na ta san bul pi aki phutdo hi leng lo na nampi chulel pop lo na hobung chamhlat ta a na an hi ye ahin la Bible in thi hela ki sat le maha chu damdo ki ding hi ati gau thu gui nan imit ta in imuta ve Photchetna sagina papacy chabai bu in a howi Bible them Gaothua Sahem hin lengama ve sa hi hijong le thupun bung som le thuma Sahem ki mu hi azat chom helin lengam le sa kho thnei na ani na neigin Sahem chu chabai abun a hove lung op kai na be helin papacy Antichrist a hi ti hi chi Photchetna to hin akito chat kitai papacy hi holama thnei na hi ti he tawe a hi le Vatican khopi papacy headquarter khu lengam gam khat a hi khu na hen em
atabe in Vatican hi vanuya gam neu pen hi Rome sunga square mile ni bemin alin hi aneo wangin vanuya gam hoa thanei pen khanina pange chule vanui pumpia mihim billion khat valjen ta san nungzui aumin hi Photchetna papasi in pathin mi te asugan the ne hi Antichrist na in pathin mi thing te sana soding a hi tin Bible Gaothua na saye Hiche Photchetna jong hi papasi to akitu zat ki ne aji chu vanoi khong tu sumi vet le Hiche Photchetna akitu pi ding dang ompon hi Rome hobungin mo na nei lo ti santam ta aso na banga hi kiloi khom na dangin aso kha lo hela hi ti hi khang tu sim het na nei Protestant hoin agin chat la lo hela hi historian hosai danin papasi in dark ages swingin sa khoje in mihim lak janga valjen hin ko na lamangin hi Pope John Paul ani na in hichu ata hi ti phongdo in chapi aloma ki thana ho chu ngaidam an thu men hi a hi wangin la akhan git lo na gim nei ta ho chu nung la do theile hai mil the a hi ta pon hi John Wesley Methodist Church photo pan hang santa in papasi hi tina phongdo e sei thingin ki sei le ama hi chon sit mi ba hi aji chu chon sit na tin chenga chon sia te hoi helo hi tai mang tha chapa tin jong aki kovene hi aji chu ama do dal le anungzui ho ania mi simsian lo ana tha sa hi pathin chung le chibei bo a ho na zo si chunga ama le ma ki choi sang chu ama hi thanei na chung nung le zangai na chung nung pen a chu in hina ke kauna pathena bo ho jong chu anei na ki yele na hi kumhi chanpi papasi pathin mi te chunga achawal na hi Bible Gaothua ana sei kha lo hel hile itabang ta adat ma umding hetam Photchetna ko na papasi lamkai lubu in mihim apange Roman Catholic hobung lenggam hin Hiche Photchetna hi ki to cha sa e vanuya thanei na hin pop hi mutheya alubu alam kai na ki he na hi Roger William America Gama Baptist hobung masapen photo pan pop chungchang hitina na saye leisi chunga Christa thalenga ki gela pathin ki sa a pathin hoin thenga towa pathin chunga amalema ki choi sanga chule ama ven bit nanuya ummi hole asile pha het now zo si chunga Christa lagau chunga lagau thing chunga chule pathin chunga ki choi sanga van pathin do na thu saya phat hole dan ho khelding ngei tu chu ama ta chu hi mangtha chapa ki ti chu Photchetna somna papasi in number jogup somgo lugub ane mihim tampia din hiche number jogup somgo lugub hi lungdon umta likichat umta kiphondohna hi izong le a number ina ko do hi het do lel ding hi poi mi tampin Sahem Melchihna hi atiu hi ata san hi hi Bible in wang hi tin saye lungthim thiam man hiche Sahem number chu simhan aji chu hi chu mihim number hi chule hiche number chu jogup somgo lugub hi Heji achu zugup som gublugup hi Sahem number hi akiloi khom nawa mi khat number hi Hiche pa chu koi a hi tadem Sahem thanei na a lam kaya het thei pop chu hi dem pop min ki pila a khat chu vicarious filidae hi hichu litin pa wa pathin chapa thaleng pathin chapa khela pang dina hi hichi pan mun chu papasi na kenei sa eti chu heta ve hichi amin number chu Roman number a igop khoma hi le izan hung so empty ve hete a number ki gom chu izat so em zugup som gup lugup ki to chat so e Bible in Sahem number mihim number a hi lo le amin number ati bang chat cho hitai so pite ho pathinin Sahem thanei na chungchang lungop kaina inei diu e dei sa po ve hichi videoa patin Photchetna som ho chu pepesia chun ki to chanin agui lunge ti imudo ta wen hi hichi het na hi poimo ta hi aji chu hichi Antichrist Sahem thanei na hin vanui pumpi Sahem Melchihna hin nei sa ding hi abana hi Melchihna ipi hi hung kita lang kit ding hi video hi velhum te te in loi lapai te ho ton sot hinna la so ge din te avelin sei kininge hichi Antichrist wa ki hil cha na hi Catholic hobunga gol le pai phata ta ho mi mala dem na le do na ki sei he poi ahin satan do dal na le hodan di lo pathen do dal na ki bol chu ki do dala dem na ki nei zo hi hichi hi Jesu a ko na hil cha na le ngai lu na thu po hi zoi amani bon chawa Catholic ho jong alengam il hundiu hu hinga diu e dei sa pi so ke yuve